Benar sekali, ladies and gentlemen. Next on our stage, we are excited to welcome the Eonnam traditional art troupe all the way from South Korea. Okay, we're pleased to have the Korea to prepare the performance. Well, let's hear some stories about this troupe. Ladies and gentlemen, the Eonnam Traditional Arts Group comprised of elementary school students. Jadi mereka ini adalah anak-anak SD, begitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Korea. Ini anak SD udah berani tampil, begitu ya. This is consists of two groups that perform. Nah, mungkin kita harus melipir sedikit ya, karena untuk memberikan space untuk siap-siap para anak-anak yang luar biasa dari all the way from South Korea. Yes. So the two groups, which one is the Cheetah and the other one is Bonanori. Okay. Susah juga ya untuk mulut orang Indonesia ngomong Korea ini. Jadi ini biasanya mereka itu dua grup yang terpisah. Kalau dalam stage yang kecil, tapi kalau yang besar mereka jadi satu. Yeah, ladies and gentlemen, the Jagadhita, a type of folk music characterized by its large, majestic sound, was primarily used to announce the king's procession, and Beonanoli, meanwhile, showcases a variety of techniques using the beona, a plate-shaped drum once performed by professional performing groups. Great! Without further ado, ladies and gentlemen, let us give a big round of applause for the Eonnam Traditional Art Troupe all the way from South Korea. Karena mana kamu sudah ini. Dan tahun lalu. Di angin. Karena baju kuning itu nak punya. Dia mesti kotak punya kerja. Di angin.
ค
ไปครับ